Traditional village code aputhak karbi rong asara mai tumpen cepatir pipon si arnisia farman seki ki pipon. Karbi anglong lake 6 sidul along riapot si 1954 aning kanahut. Karbi anglong autonomous council tumpen long lip helang kacerai kom nang jipwa kemang pen rong asara tumapan jakong ki pipon aron pathik pipon lo. Laso teng pen si KAAC ACM Dr. Tuliram rong hangin pen bor ipon si puthot traditional village code aron atang teng pen rong rup cari calon apan Karbi anglong arong asara mai tumpen cethan cimung pon bomlo sonsil lumbajong MEC kondisi ki parlo sarpo rong phara rong along karbi rong asara mai tumpen cepatir pipon si arnisia farman traditional village code aputhak seke ki pipon along aluhia man pen nanga cetong dun DS Lekhe advocate Salvation Timung advocate Jiwan Be Vupong Asar Longsing Be Hema Asar Sikari Tiso SGB Katharing Ti Taralangso Edwison Biren rong phara tum cetong dun Arnisia Farman nitum lumbajong karbirong sar hawara mai pen patri pon nitum pini labangso asikti bate training man bina ko kalam na kala panglo inut rong sar puro dangte inut ariko ilitum karbi customary lo arona teng pen ti boson sinot ke ilitum bisar kidar nang jima suppose rong pulo tangte sonsurya ki tundo rong asar tum long ke bisalam komane ke longne phelangalam ki Kumane bangke pisu sumi ki analam ki, kumane bangke chohu chonghi alam ki, kumane bangke hor ki jon dekhe alam ki. Lasinon bangke hakko penon asabo nangka cilar kaci prik dutang dulu. Lasinon bangke damtang aningkan iritum kui angket sosi deta hai lo karbi tum darong asar bicu. Seta hala sor bangke tum kumane chok cidera pan kangsai. Kumane chok cidera pan adaya rengke empus tami iritum long approve cibi de. Tami non bangke iritum karbi long autonomous council pen matha kono 1954 sidol arona teng pensinon ke aron tin karbi long arong asar tum pan anke apartment pilo. Hala bangso apartment bangke iritum village court bate rong olong. Kaji bisar ke chok cidera pan adaya reng kuson suki enang jima. Kabisarang deng kuson si ke klem pon nang jima. Halai hui aput hai kanang bang sinon bangke iritum kaso hapona teng pen advocate bate ukila temala alang itum phang training nang thanang ji natum karbeng long autonomous council pen aron ke pathik pontang dolo hala bangsa rona teng pen sinona bangke rong ru balong chonghu chonghi pen ke dang lok meglang nu lang nu pisu sumi ke en ke chok che la pen long lip helang kachi thi chonghu chonghi hor ki jun pen kang ton kang thi lahai abisa an sitame nono bangke ilitum ingtim lim karbi customary ateng pensinon bangke bisar pon nang pu pula bangso atrening bangsi pinike arisi farma kado kabe rongkre trok an pini ladak chitong pon nasinon bangke ilitum karbi anglong arat tomas tame chini nang poje rong asara tu maja kong pipisi ke dolo pipisi kang sai pon unglo lapen pipisi rong asar tum kang sai pon ilo lahi aput hakalam sin ilitum pini ladak pen ilitum rongkre trok arat rong asar pen kedang lok me karmik ho risobasa pherangke me karasa to masi to musi ilitum arnisia farmang traditional village code perlangso padakin itu seki cipipon Ya kai sila. Carving long rong asar may lapen carving rong asar may pahinda ko si. Kasi la nalitong akimang lapen tikling kitam asam kachiprik asam pergi. oh isini asap sa mukto bang do udam no na kicheng si hot bangke karbiang lorong saramai kusya oke bahana pathek ko nilima tapan ke karbiang lorong saramai long si kedang bangkulo setame hala isihini non kisorsa pukali itu practical ke thekam lo paso pensi ni budam ko alang tum phanta hinu putani budam de ba chok chi budam thai abe pasinon karbiang lorong mas council kedam tang jakhong ni phaitok siar ni hala matipung Kosong yang langsung akan habilang kung penia komite hulos tami pulo non ma ke claim ke only card refund job line lasi non ma ke appointment pen kedang lo pas tami card refund si paprang lo hala village development council lo putha mas tami card refund si paprang lo estiang bo pues tami card pen another fund bank ke pipe fund kali PG jenaba major population nang 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 karbiang lo nai du ke dimasa tami hala dimasa tum has tami pipe bukan PG karbiang lo tempat council penta setan tum akas tomari alu bang sipatang lasi labang so putha nang tami karbiang lo tempat council man ke te Dr. Tulirang lo has tami ane lo je natum dimasa tum hanta aron cipatik set lo pulote nang tum hanta karbiang lo nang itu tuna dimasa pantai pon to setan tum arus ambukan atum selam labang ke dong suri pen ke hai tilipuma MEC alang leading si dulu ala bangke
Kasi hala tum isihin na moto kacil ada bang itu kami non itu pihan ambong patay si pakai kono siman gitu jipan kasi non hezong karbon tulis ambong ang CM sa kan jiro kasi mo ni si bang itu be klaivet du jipan si itu mo infan si yorbo dan cing bai bong lam andak kladak na bang sa hala moto kasi pre kalong stami klaivet ki bang jipan si non cing ki bong Teman lagi lah, ini oleh bilang tentang kompom sistem apa sih? Sekarang mana jadi itu orang tak tahu apa ya? Kalau kayak ni, kalau kan lah soal itu ada semet, tapi sudah kayak gitu lah, soal time itu di kamp itu dia. Kalau soal putar kalau bangke, sosial media bangke dalam delang. Setelah karbino termasuk konsil penta, dokter turira mohan CM kan ingeting di puluh bangke, inglong atau lapian. Akai kape kalau, pate ST kapen non ST ang mau nggak cepat cor perlu tangke lah bangke ST aku tapi kosong nih kalau sebang itu anang kita di sini sosial media lo kita keluar lah, saya kawas potro bang itu melong nang lidi lah, lah sih aku kalau bangke lalu mana marwari pandoko, mana bihari pandoko, mana pengoti pandoko lah bangke itu kape kita keluar lo, setelah so action bang nona bangke lah kita keluar deh lah. Setelah asap so aning aduk bang kanut tin orang usaha kalon kasih kasih bangke lah bang. Mana nang tunggu asap mana las. Labang itu dong tunde. Mana ini tuh formally ya kan kena. Setelah informal lah bang ini tuh jingmai kok. Setelah kita kota lah nona bangke. Ini tuh kaki. Semana nong alam bang kena ada nong ponmi tatulang sama kandang tulang kok. Ati nurong usaha kiki pulau tangke sonsuri alam arjunang kok. Lapeng ke kang saya dah sonsuri kang saya. Kita kelunjong satu lokal sama itu divisi semet masih merilu sejumlah along aku bisa ini so bisa kita mau pakai arona tank pen konsil pen itu orang kan kalau semua organ so foil di nan bukan ke anak itu itu memang ingat itu pen tadi masalah itu cepat duk anak pen so bangdak bono tengah kita bekerja di Indonesia pilih itu kan tidak nona bang itu konsumsi sekolah bang panggil ada konsumsi konsumsi yang bisa kita ini pola kita seperti ini bang sebenarnya bang yang suarona bang itu kurang teh penangan aja kok nggak isi benke penang pura bang masuk kisah solusi jahat jauh dong sih langsung customer itu dong sih itu bang kan tuh penangan aja kok jahat jauh kok nih Adalah nang itu karbirong sarmai penang pakai mang lah karbirong long jauh dong kota long itu karbir itu sampai kasih langsung soalan pucak langsung tentang tarik sirkep saksi lapen dan itu saya itu ni nang hang lok council itu rong sar lapen sore berapa nang hang lo senang ke bangki September pen pulang dulu senang parcel lo senang bangke aku cuma rong sar mana mah link dulu senang bangke rong sar pan arong damsi montol SP tumpen rong damsi rong mah bata kelang dilong di bangke damsi latum patang lebih po senang lamcak jipi tu tanon September tak ajut baik kai lo senang jam cicilan kasi ini tuh kami bang rong sar pan bangke prapjin pen la sobang dem semen macam lalong mi pata kabe jo ni pen rong sar rong sar tu penang ki sungguh lo ke pencing lo lai sisa ala biar sikit punai ai penang ki sungguh dulu school episode pencing lo hai tu kam sar ke kasilam lai ta sungguh dulu la si sabien pen sebang pinam ki sote kasi otomas kam se pan el rong sar Kasi Allah la karbirong ke six itu tentang nai itu kasi
là Carbin Long nó chỉ cái việc hết trong cái dùng cái này phong cái là lý do là em nói quan sai cái đó là gì có sao cái ông đông cái chỉ cái việc nó cái nào mà cái mà cũng là số cái mà Carbin Long termasuk konsil là la ke la le temen bangke si meta de tum skill ng recipe le pen la ron ta ke tok du absela ron ta tok du la bangke long le hem se mas kan se le pen rong sa du sanon da bangke la council tum ke lang Tanjung saya long manajemen bumi bokai timbang tapi pengusaha imasa tapi ini rapet advocate senior law diliban ke berusaha desa dan rongsar doan han bate ang sakit la rongsar doan jaraban tapi matame ular antame ini megadong Jepang number orang juga kali, aman gunung jaya langgar dua sob kali, udah kaya kerala ini fase macam itu, orang ke kaya kerala loh sih, tapi kami ahon ani berdua kami somsoni, jelas punya gitu buat si Jepang punya. Ajak isu sama ajak kama kami ni sondu ajak berbagai question ko atau orang terjumi medite je lagi fikir di mana, bagaimana uang dia tu kan dia itu bisikan di mana, masa kita so kita itu mandul seperti mana ni top berbagai, apa pen kosong si pen kita bukan cuma, langsung pensi opon tu, sudah itu kita angkon dah. La sorte invece शिक्षकों itu mana bibilo शिक्षकों aja kompen sub paragraph 4 along yang itu kita invece je arbi itu kami kayak invece bisa kita lu kapre aing lo masuk dan tempat ya kapre schedule track dan kayak kecil itu Anduka dong mus kami bisa kita rumus kami cari calon mus kami do boksi atau kami isi separate pur cuma saya ron di ponanji wakiman pensi 18 November 1954 aningkan labang rules kan nasional di Kongo labang rules kami berbagai Migir Hills Autonomous District Administration of Justice Rules 1954 labang rules itu pensi je kalau kayak kami ham traditional village code, pada traditional code, kasi panguji, tapi kasi sulai panji, kasi ang panji celana panji, bisa kita orang kami kita kirim panji ajak komlo, abang seru thagwa. Nasi abang seru thang itu yang dia thang, kami kita macam itu nih bangke. Itu tradition kan sih, itu traditional kan sih cerap law apa sih, orang asal itu sebenarnya kami tak nih bangke. Ini Rong asal buku cikung dalam Rong asal sesuai dalam halal kecil di pone kecepatan mata pone dengan semua. An halal itu program dia asal buat kecil pone yang pone jadi nanti pone jakong program lagi. Apa yang itu pasti celok ini teman di rong cukim rong ada yang rong itu program dia semisi mutot aron jini mutot umri masih orang asal ada san mutot masih orang asal ke punglok ini mana masuk ke punglok apa yang nampak aron ke itu orang mutot kali government masih governor masih nanti pinang aja kong punglok extended signature ni mana je mutot more than 2000 tak oke governor signature ni punglok identify mahal masih nanti tu macam kong ke konsil penantu adalah warna persidangan kemudian ini orang besar aja kau nak halal nasi halal aja kau nak kemudian bukan apa itu bisi kerana kau mah bagi kosong si kau pada kau kau mah ulah masuk hari kemudian konsilnya village ko kaparja ko ni kosong ko orang orang lagi. Mungkin itu kita puji ni bang, yang ini kan dia. Ini asal na confusion tu. Traditional village development council tu, yang orang asal dengan jesong kan. Penanganan kami tu tu situ. 125th amendment
Sixth Schedule Amendment ko, Alliance Amendment lo po dati, Traditional Village Development Council lang po. Alake development ang pakla, amendal sa development bilo. Sita mono ba ito mabuti na yung nandiba ni no ito na so sekeme, ay kama ka development ang pakla. Traditional Village ko pakla. Nasi nasong bong isya alam kebulan, ini pong alam kebulan, tapi bukan traditional village code, apa cap bangke isi ham code dimiliki. Anak bangsa ham code parlemen ke bangke traditional village council. Ingdeng thongkep rahini hawar karbi riso nimso rongaje katalon ponjia phantiri kammai ke sengpon. Aningkan wangason thak kapaman pon hawar karbi riso nimso rongaje peneng lithos sitame preni phai kep lapen cricket thom arni an ingdeng thongkep rahini hawar karbi riso nimso rongaje denarong patho klamalong kapaman pon jia phan denarong kises jona sai hemalong tirik kamamai ke seng pedopon. Bangso tirik kam ke sengpon along denarong kises jun mai pu sart heterang pen kacari pon mayalong jun bang raju milik pensi aluhi pacini. Lapen mai ke pha alam the pajir mi ponsi non ke wangje ingdeng thongkep rahini karbi riso nimso rongaje katalon ponjia phan tirik kama mai ke seng pedo ponlo bangso long mai phu arpu KAACEM lunsing teron lapen chun bang denarong tan committee chairman prodeb ingtia tuma phan chedon sarpen jong ponsi ki claim ke dam ponjia phan chingki chethan pedo pon nikap grip clear ni ises asai hemalong denarong hawarami pen non ke wangji ingdeng thongkep rahini karbi hawa risunimso rongaje katalon ponjia phan pini tirikama me sengpon lo abangso atirikama me bang tangkring pen si sengpon lo abangso atirikama long ami pu bangke em lunsing teron sar ke hai phansi pekpon lo lapen nilitum labangso non ke wangji tarik kep penceng ponpo laso tarik kebarni bangke reception padu ponpo lapen 13 an bangke nilitum la bangsa festival ante hawar risunim sorong aje bang pajut ponpo lapen nilitum kachisik pon bangke pini pen masike cenglo non budget kadu kobe nilitum tarik trener kebarni bangse tiar ponpo laso phi pen nilitum bangke kadu kobe aningkan wang sonan so se chop labang so ke palang mi ponji pangke nilitumbor ipon po la pening chithelo je peneng labang so tirikam mi ke seng pon bangke nilitum ako pailu busimat halo je em lunsing teron sar ke hai phan president arpu ke pajir ponlong bangke nilitum denarong hawar jonel labang so hawar arat ako pailu businilitum bangke cemat halo la pen chun pon pe meji businilitum ning chithe apen kepacun ponji phanu bangke kaddu kowe arata nang cerap nang citu dun po busi nilitum bang chuning rilo lapen nilitum reception committee ahin pen dak jonel angkang kedoan arar phan labangso apor hut bang nilitum phan nang cerap nang citu dunji puning cithe pensi labangso tirikama me bang sengpon